Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. Bathong, sne o boletse gore yena o hloile Mmakwabe, Makhumalo, Mmayeni. A re Mmayeni le yena ke a mo tsentšha le ge e le gore o ba dutše le nna a leka go mpontšha gore ge ba dutše ba bolela le nna a e re gore ba ntlhoile ba nthata eno ba ile gore ba nyaka go mpontšha mola le mola mara o re se a se lemogileng ka bona basadi bale go gore ga ba morate se ba se ratang ke bana ba bona jwale ke bona o ka re Sne lebaka la gore motho ga ne le 16 years e be le gore go ne le motho e leng gore o mo gapeletša go tša thobalano ke nagana gore ntwela e mo affectile ga kudu and basadi bale ga ba tsebe se e leng gore Sne o kopana o ka gare ga sona a ba mo kwešiše o sa hloka gore a fole moyeng gore a fole ka dilo tše e leng gore di mo diragetše kwa morago kwa so Mmaxele ka gobane ke yena a mo fang support e leng gore wa e hloka o re ke yena mama o e leng gore o bona ile gore ke yena a mo fang lerato ke yena e leng gore o na le taba le yena mara ge le ba le bona ke batho ba e leng gore a se ba molokela ntwe ba e lebeletšeng ke bana ba bona fela ba ba fa lerato a ba nyaka go mo kwešiša ke nagana gore basadi ba le Mmaxele Makhumalo Mmayeni ge ba ka dula fase le yena ba mo lebelela gabotse ba tlo kgona go mo kwešiša gore bothata ba gagwe ke eng ene ge ba šetše ba le ba 4 ba ka kgona go tseba gore bothata ba Sne ke eng ke nagana gore o mollo mong o tlo tla ka di-idea tše di botse ge ba di kopanya tša kgona go mo thuša gore se a leng ka gare ga sona a kgone go lebala a kgone go tšwa ka gare ga bohloko bjo e leng gore o ba le ka gare ga yona ka gore yena gore o ke thatela ditšhomi tša gagwe o ne nyako le topona a ne le bagotse ba gagwe ya gore o tinya ko topona a ne le bagotse ba gagwe ke lwa le yona ke re why girl tshwanetse gore o be le family ke yona e go ratang family ke yona e tlo go ntšhang ka gare ga mathata a se bagotse ba bakae ba e leng gore ba tlo nyaka go dira dilo tša go tsena tseleng and if bagotse ba gago ke batho ba ba lokileng be a ka se dire dilo tša go tšwa tseleng e ba e tlo mmontšha tsela so bagotse ba gago le bona o ka re a ba na le lerato leo a ke bone ba na le lerato for Sne and ke tšona tšeo tša Uthando Nestembo. Thank you so much for watching this video and please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo.